muhanga yavumbuye ko itangazamakuru ari imbaraga za kane cyangwa se ubuyobozi bwa kane. Bisobanuye ko itangazamakuru rishobora kwica cyangwa rigakiza. Ari nayo mpamvu itangazamakuru ari kimwe mu bintu birindirwa umutekano ku isi yose. Ibigo by'itangazamakuru akenshi usanga birindiwe umutekano ku rwego rw'igihugu, byaba ibya leta byo bikaba ari ibindi bindi. Gusa ibyo muri Equateur siko bimeze, kuko ejo bundi hagaragaye abagabo bari bipfutse mu maso binjira muri studio za televiziyo y'igihugu bakayishimuta, ndetse bagafata abanyamakuru bose bakababoha bakabafata bugwate. Muri Equateur kandi si ugushimuta televiziyo gusa, kuko n'ikihebe cyari gifungiye muri gereza imwe mu zirinzwe kurusha izindi zose ku isi cyabashije gutoroka ubwo haburaga amasaha 2 gusa ngo kimurirwe mu yindi gereza nayo ikomeye cyane. Ese ninde wagifashije gutoroka muri iyo gereza yari irinzwe bigeze aho ngaho? Yaba ari iki se kibyihishe inyuma? Si ibyo gusa byabaye muri Equateur, kuko ubu ngubu havugwa imyigane, akavuyo, kwicana bikabije muri za gereza zaho, ndetse bamwe mu banyururu bagera kuri 40 bakaba baratorotse bakanashimuta abapolisi 7 bose. Urumva bidashoboka, ariko sinibeshye, imfungwa 40 koko zaratorotse ndetse zishimuta n'abapolisi 7. Ibi ni ibiki birimo kubera muri Equateur? Si ibyo gusa muri Equateur, kuko ubu ngubu kuva hatorwa umuperezida ukiri muto cyane bitari byitezwe n'umuntu n'umwe uwo ari we wese, ubwo uwahabwaga amahirwe yishwe n'abagizi ba nabi mu gihe yari avuye kwiyamamaza. Akavuyo kabaye kose mu gihugu, abatoroka, abicana, abigaragambya, ndetse muri gereza aho akavuyo ni kose cyane ko zigaruwe n'abacuruzi b'ibiyobyabwenge. Gusa wakwibaza uti Amerika nk'igihugu gihora ku isonga mu kurwanya ibiyobyabwenge cyaba kivuga iki kuri ibintu birimo kubera muri Equateur? Byose ni mu kanya kuri Bari Entertainment, muri kumwe na Bari the Preacher. Abagabo bitwaje imbunda bipfutse mu maso bateye studio ya televiziyo yarimo gutambutsa ikiganiro live. Abakozi bategetswe kuryama hasi bose muri icyo gihe iyo televiziyo y'igihugu TS yo mu mujyi wa Guayaquil yarimo inyuzaho ikiganiro live. Ariko polisi yo igatangaza ko yabohoje abo bakozi bose ndetse n'abanyamakuru ari bazima nta kibazo bafite, ikanafata 13 muri abo bari bitwaje intwalo bagatera televiziyo. Polisi yanagaragaje intwaro yabambwe. Ubu abantu bagera ku 10 nibo bamaze kwicwa kuva hatangajwe amategeko y'ibihe bidasanzwe y'iminsi 60 muri Equateur kuva ku wa mbere. Ano mategeko adasanzwe yatangajwe nyuma yaho ikihebe kawaruwe gitorokeye muri gereza cyari gifungiyemo, ariko ngo ntibiramenyekana neza nimba iki gitero cyaba gifite aho gihuriye n'iri toroka muri uyu mujyi usanzwe ubamo umukuru w'umutwe w'abagira nabi uzwi nka Corenos Adolfo Macías Villamar, wamamaye ku izina rya Afite. Mu gihugu bihana imbibi cya Peru, leta yategetse igipolisi kohereza ingabo ku mupaka kugira ngo zicunge umutekano mu buryo bw'umwihariko abagizi ba nabi batambuka umupaka bakajya no guhungabanya umutekano muri Peru. Kandi Reta Zunze Ubumwe za Amerika zamaganiye kure iby'ibi bitero biteye isoni muri Equateur, zirimo gukorana mu buryo bwa hafi n'umukuru w'igihugu Daniel Noboa na leta, kandi ko ziteguye gufasha Equateur uko bishoboka kose. Ubundi Equateur ni kimwe mu bihugu bya mbere ku isi byohereza ibitoki byinshi hanze y'igihugu, ndetse kikohereza amavuta, ikawa, koko hamwe n'amafi y'ubwoko bwinshi butandukanye. Ukwiyongera kw'ibyaha gukabije yaba imbere muri gereza ndetse no hanze yazo binafitanye isano n'intambara hagati y'udutsiko ducuruza ibiyobyabwenge hanze no mu gihugu hagati, irwanira kwigarurira inzira zicishwamo urumogi rugemurwa muri Amerika ndetse n'i Burayi. Muri iki gitero cya nijoro kuri wa kabiri mu nzu y'iteleviziyo ikoreramo, umwe mu bari bateye afatiye imbunda nini ku mutwe mu bari bafashwe mbere, yongera gutera ubwoba n'undi wari wamufatiyeho imbunda ntoya yo mu bwoko bwa ruveru. Abapolisi bahise bagota inzu televiziyo ikoreramo imaze guterwa. Humvikanye kandi ijwi ry'umugore warimo gusaba imbabazi atakamba agira ati ntimurase, ndabasabye ntimurase, nk'uko byanditswe n'ibiro ntaramakuru AFP. Kandi hongeye kumvikana umuntu arimo kuboroga bisa nkaho yarababaye cyane. Mu butumwa bwa WhatsApp umukozi yabwiye AFP ati
ni ukuri binjiye baje kutwica, Mana ntiwemere ko ibi biba. Abagizi ba nabi barimo gukurikiranwa. Polisi yashyize ku mbuga nkoranyambaga zayo video yerekana abakekwaho kugaba iki gitero, ikavuga ko abakigabye bagomba guhanirwa ibi bikorwa by'iterabwoba. Ku wa kabiri Prezida Noboa yavuze ko hatangiye intambara imbere mu gihugu, kandi yari arimo asaba igisirikare gutegura ibitero byihariye byo guhashya icyo yise ubugizi bwa nabi bwambukiranya imipaka, imitwe y'iterabwoba ihanganye. Yarimo avuga kandi ku bijyanye n'imvururu ziheruka kubera muri gereza ndetse n'abaherutse gutoroka, ndetse n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi abategetsi bavuga ko bikorwa n'imitwe y'abagiranabi. Yasohoye kandi urutonde rugaragaza imitwe iteje akaga igihugu, aho umutwe witwa Konerose witiriwe umujyi wa Kone mu ntara ya Manambi. Iri tegeko rishingiye ku mategeko adasanzwe yashyizweho ku wa mbere ashyiraho ingingo ya guma mu rugo mu kugerageza guhangana n'ubugizi bwa nabi nyuma y'itoroka rya inzego z'umutekano zirimo kugerageza kugarura umutekano muri gereza nibura 6 zadutsemo imyigaragambyo kuva ku wa mbere. Abantu 8 bishwe, abandi 3 barakomereka mu bitero bifitanye isano n'imitwe y'abanyarumogi igwiyakwiye. Ku wa kabiri mu gihe abapolisi 2 bishwe n'imitwe y'abacuruzi b'ibiyobyabwenge mu mujyi byegeranye wa Nobori nk'uko igipolisi kibitangaza. Mu mujyi wa Riobamba imfungwa zirenga 40 harimo n'undi muyobozi w'umutwe ucuruza ibiyobyabwenge nabo batorotse gereza, kandi muri uko gutoroka banabahoje abapolisi 7, ndetse ubu na video irimo kuzenguruka ku mbuga nkoranyambaga yerekana 3 muri bo bicaye hasi bashyizweho imbunda, mu gihe umwe muri bo arimo gutegekwa gusoma ubutumwa buhabwa Prezida Noboa nk'uko AFP ibitangaza. Uwo mupolisi avuga ati, watangaje intambara uzabona intambara, watangaje amategeko mu bihe bidasanzwe, dutangaje ko abapolisi, abasivile n'abasirikare aribo bazagwa mu kwihorera muri iyi ntambara. Polisi yategetse ko abantu bava mu nzu ya Reta Equateur ku mpamvu z'umutekano. Ababa Equateur babwiye ibiro ntaramakuru Reta Zunze ko umujyi uri mu kajagari kuva hasohoka amakuru y'iki gitero kuri televiziyo ya Guayaquil. Mario Urena ati, hari ubwoba bwinshi cyane muri uyu mujyi ku kazi, abantu barimo gutaha hakiri kare, abantu bose barimo gutaha, hari ubwoba bwinshi n'ahandi hose nakavuga. Abandi baba mu mujyi wa Kweka babwiye AFP uko bababaye babonye televiziyo yafashe. Francisco Rosas ati, muri Equateur ntitwari bwigere tubona ibintu nk'ibi, aho ikinyamakuru gifatwa tubona amashusho y'amasasu n'ay'abantu bafashwe mpiri. Hari ikihe kibazo mu mujyi cy'umutekano? None nimba inzu televiziyo ishobora guterwa n'amabandi, wumva amazu y'abaturage n'amaduka cyangwa se amaresitora byagenda gute? Muri imyaka ya vuba kandi amagereza yo muri icyo gihugu yibasirwa cyane n'abashyamiranye hagati y'abagize imitwe y'abagizi ba nabi baba bahanganye mu gihe baba bafunzwe, bigateza kwicwa kw'imfungwa nyinshi mu magereza. Konerose ni umutwe w'abagizi ba nabi bacuruza ibiyobyabwenge ukomeye cyane mu magereza, ufatwa ko ari wo uri inyuma y'imvururu nyinshi zahitanye abantu ndetse no guhangana kwadutse mu magereza ya Equateur yo mu myaka ya vuba. Bivugwa ko Fito yatorotse hasigaye amasaha make ngo yimurirwe ahandi nk'uko byari byateganyijwe. 2 mu bacungagereza bazwi nk'abasoroveya bafashwe bashinjwa kuba baramufashije gutoroka. Gutoroka ko kandi ni ikibazo gikomeye kuri Prezida Noboa wimitwe mu Gushyingo nyuma y'intsinzi yegukanye mu matora yiciwemwo umwe mu bo bari bahanganye wo kwiyamamaza ku mukuru w'igihugu, akaba yari n'umunyamakuru Fernando Villavicencio. Bivugwa ko yaba yaratewe ubwoba na Fito iminsi mike mbere y'uko yicwa arashwe mu gihe yari avuye kwiyamamaza Equateur. Murakoze, yari Biri the Preacher.